On je ovaj hram podigao u čast i u slavu 2000 godina hrišćanstva. Zanimljivo je da je, tako mi je pričao, i to je poznato, i drugima, godinama slao novac svojoj majci Višnji, koja je ovdje sahranjena, isto i otac veseli. I kada se ona upokojila 1997. godine, prilikom sahrane, oni su sav taj novac našli, ona je to čuvala na jednom mjestu, sve je to bilo složeno i on je tada vjerovatno odlučio da ovdje gdje su oni sahranjeni, gdje je ona sahranjena, kasnije i otac 1999. godine, da podigne jedan hram pravoslavni, jednu crkvu, gdje bi se obavljala služba Božja i gdje bi se služilo, gdje bi se obavljala krštenja, venčanja i ta njegova namjera je eto na kraju i realizovan. Mi već skoro 20 godina kako sam kao starešina crkve osmislio jednu manifestaciju pod nazivom Susret s pesnikom. I onda na taj dan uvek imamo u gostima nekog od naših pesnika. Tako da do sada, evo neka imena naših pesnika, Moša Odalović, Ljubivoje Ršumović, zatim Đorđe Slade, Miroslav Maksimović, Milosav Tešić, Matija Bečković, Zlata Kocić,